Isaiah 35 ufuna verse 8 wakho ukhona umunye umbhobho ozofundwa ngawo yona lo funda kuthatha mphathi ohlelo funde baba maselikho. Ngifuna ukuthi ke izingane zikaKhuba libandla lasesizakele mphakathi wonke nizwe kahle namhlanje ukuthi indlela lilena ubaba uPhungose ayikhetha kulezi zinto lena namhlanje ahambele kuyo lena namhlanje aya kuyo futhi ngoba intenhle masikholwa akumele sikholwe into ezosala ngenene. Ziphe libapha labaholi beMK yakade belapha angisababoni nathi kodwa into ofanele bayazi ukuthi noma singakholwa kangakanani kodwa singakholwa into ezosala ngenene kwethu. Sikholwe into esothi ngisho sesifile siyifice ethuneni sithi masivuke emva ngale kwethu nasiyifice futhi noma nabatshazwe into kodwa ingekho ngala kwethu ngeke sisize abantwana benkosi. Ihliphela khona emhlabeni ihliphela ngoba sisenyameni kodwa singakhohlwa ukuthi khona izinto eziphela ngenene kwethu. Nale yana abantwana benkosi khona le ndlela lekhwethwe ile nsizwa kwaze kwashaya isikhathi sokufa kwayo njengoba kuyificile yafela kuyo le ndlela izoyifica sinobufakazi ukuthi le ndlela eyikhethi lizoyifika ngaphesheya kwethuna asikufundanga endaweni ethile kwabhalwe khona. Ngifuna kuzwakale lokho akuyona indaba ethile ngishembe wasibhalela yona wathi asale sikhohlisana ngayo noma wayeyifihlile lento kodwa okhokho bethu bavuke bengale kwethuna bathi nihleli noshembe lapha emhlabeni thina sihleli noshembe futhi ezulwini. Cela ngifundela lapha kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Ngicela sizweni kahle uyaprofetha lona emprofethi wasendulo uthi kodwa kuyohamba kuhambe kube khona indlela eyakuthiwa umendo oyindlela yabangcwele abangcolileyo abayikuhamba ngayo. Wathi mhla eprofetha lona wathi leyo ndlela lowo mendo abangcolileyo abayikuhamba ngayo kepha iyakuba indlela yalabo uthi ngoba yalabo nje kuphela abanjani abahambayo noma bayiziwula bangeduki kuyo. Kuthi angime lapho nje nevesi elandelayo bengifisa kodwa mhlawumbe isikhathi songishaya kulungile baba siyiningi ayibonge Nkosi. Lithi izwi lapha kuyoba khona indlela le ndlela kube kuyindlela yabalungileyo. Waprofetha lo mprofethi endulo wathi nakuba nihleli ni kanje noma nihleli nisosizini kodwa ningenathemba nije kodwa ithemba enginika lona linye ukuthi kuhamba kuhambe kufika indlela emhlabeni iyoba indlela yabalungileyo. Baba mfundisi wenkosi hayi leyo ndlela ayikhenye siyibonile sibonele kaShembe ukuthi indlela yabalungileyo. Mayekhona ogqokele ingubo emhlophe ohamba kule ndlela engalungile asimtsheleni ayifuna akayithuki eyabalungileyo. Noma athi mina ngizalwe engudwini mina egagayini zeni kodwa nje mhla uShembe fika nevangeli lakhe wabamba igagayi zethu wayikhipha impi wazenza zabantu abalungile. Ngoba umuntu bantwana bese basezulwini mayese kule ndlela usendleleni yabantu abalungile kuyaphela ungalungi. Mangabe nje ungakalungi awukafike endleleni okhulunywa ngayo. Lithi leli izwi kuyohamba uthi abangcolileyo ngeke bahambe ngayo. Ngicabangela umuntu othi hayi lento kaShembe into nje abantu laba abangasile kahle yabantu nje abangaboni kahle ayifanele mina. Lithi iBhayibheli abangcolileyo ngeke bahambe ngayo. Njengoba uyibona nje ingakufanele ke ziphele wena ngoba lathi izwi lendlela iyohamba abantu abalungile. Ma uyala lendlela kusho ukuthi ukulunga akakabikho kuwe. Ma usulungile iyokufanela lendlela. Ma usayeya lendlela uma lendlela usayithuka inkinga ayikho kule ndlela. Inkinga ikuwe eyabalungileyo
ukhishwa lokho nje ukuthi yabalungileyo uyabona wonke umuntu nje othuka ushembe hayi inkinga ayikho kushembe inkinga ikuye umuntu owalalela ivangeli hayi ukuthi inkinga ikuleli ivangeli inkinga ikuwe mntaka baba yabalungileyo masikunika nje lento ungayithathi hayi vela kuyona yabo wonke umuntu yabalungile kuphela abangcolileyo ngeke bahambe ngayo ithi yeba ngeyalabo abayohamba ngayo ithi ngisho beyiziwula Afera usulama oh athi ha uJesu ethi onendodana unobufakazi lana namhlanje sinempikiswano enkulu njengoba sikholwa nje kukhona abathi mabedlula lapha emhlabeni baye ezulwini khona abathi hayi soqala kodwa emndenini bese siye ezulwini usawuqala kwelinye izulu lokuqala elilomndeni ngikhuluma ngendlela asiyona yabo wonke abantu khona nje ababili abathathe eyogcina ibacese ngoba yabalungileyo eyabangcwele bawuhamba kuyo ngisho beyiziwula kodwa bangethuki cha ngeke babe izihlakaniphi ukuze bahambe kuyo ngeke kube ukuthi bayohamba bayofunda yabona njengoba egcotshiwe nje wawumshumayeli wasuke insizwa nje shaya induku ezweni lakubo le ndlela yafika kuye yamzuza wayibone njalo wadodwa wawumshumayeli kwanedinga ukuthi kube nesikole lapha ayofakwa khona ukuthi akafundele ukuba umshumayeli ngoba noma beyiziwula ngeke kodwa bethuke indlela nje eyabalungileyo ma umuntu eseyibonile ukwazi uhamba ngaye ngafundiswanga umuntu bandaba nje bagotshiwe abakho ikole abadlule kuzo kodwa nje bayalishumayela lelizwi ngoba indlela abayithathile ihanjwa abantu beyiziwula bahlanganiswa iyo khona abantu abathi ngoba bafundile kusho sebeyakhona umuntu manje kwakhulumeka isingisi lafundeka iBhayibheli kodwa useyakhona ku-right sekuphelele manje mangabe isingisi singekho engathi inkolo kayikho makhanjwa ngeinyawo kusho inkolo kayikho kufakwa amabheshi noma beyiziwula kodwa ngeke beduke bayohlakanipha bahlakaniswe yiyo le ndlela ngithi-ke uJesu yodwa into esike wayikhuluma eBhayibhelini ofanele siyinake njengoba kade sigida lapha izinsizwa ley'ngane umndeni walensizwa zigide kwakubo kwaMpungose yingoba kokuqala lapha azodlula khona yileli izwi laya kulona Jesu ukhuluma ngendaba kaLazaro nesicebi uthi laba bantu bake baphila uthi lona wayeyisicebi kwangekubi ukuthi ucebile cha akho into wrong ngokucela kodwa into eyayimbi ukuthi wayecebile nje kodwa wayengakhona le ndlela wayengayibonile
lona uLazaro lithi wayempofu hayi ukuthi kuhle kuba mpofu wayempofu kodwa ebumpofini wayekubo wayekhola lendlela wayeyibonile mehluko ulapho kulaba bantu hayi ukuthi indaba yokuceba nokungacebi indaba yokukholwa nokungakholwa ezumehluko phakathi kwalona oyisicebi nalona wayempofu kodwa uJesu bazalwane uthi mala abantu bobabili sebefile wafa ocebile emva kwalokho wafa noLazaro ompofu aye kasizwa ngamakherubhi namaserafini emva kwalokho wona khona hayi ukuthi awekho kodwa hayi ukuthi umuntu mayesuka emhlabeni nje sezobonana namakherubhi seyohlabela uHosana kuzunge isihlalo sobukhosi nesami nje isihlalo kunasi isihlalo lapha ekhaya bathe nje angezunga akho ngane yazunga isihlalo sami akho ngane ngakho nalesi isihlalo sobukhosi esizungezwayo uzakwazi ibheka indaba yaso ukuthi isihlalo impela ikhona impela into practically sizoyibona yenzeka yini ukuthi isihlalo uHosana sisizungeze kodwa engiyakukho mayisifile indoda eyayicebile ingakholwa lithi iBhayibheli yahamba yaya echibini lomlilo yalahlwa ithi kodwa lo wenza kahle uJesu wakhuluma ukuthi ngaba naye eparadise uthi wabe segolile esifubeni sikaAbraham ukhokho wakhe wafa umuntu wayekhokho wakhe uyapi koAbraham wayesegonwa okhokho bakhe uyapi lapho yilapho azofika ahlukaniselwe khona ahlulelwe khona kokuqala ukuthi sifanele imfana wami kuya kuNkulunkulu sifanele ukuya kuNkulunkulu indaba izoqala kuAbraham ngakho indaba kananga ukhuba izoqala koyise noyisemkhulu lapho izofika qala kahlulelwe khona kuthiwe wena wawungangena emzini womfowenu omncane awuphindele uhambe uyolungisa leyo ndaba watshala ivakele libe ingane ukuthi imizi yahlala ingangenela ngithanda lapha izulu lomndeni mina bantu ikhulumelo lokuqinisa engakhulunywa ukuthi ena ungakangenelani unabafoni ongangenelani nabo kalikho izulu usindisiwe ukholwa ugqoka ijazi elingaphezulu eligqokwe umtheni alikho izulu ngoba uhluleka ukungenelana nomfowenu nabangangenelani abafowenu nje bakhathwe uwe hayi ukusindiswa kusasize ngalutho nangu Abraham uzofika ume phambi kwakhe ukhokho wena uzonihlala uzonibiza nobani wena wahamba umfowenu ingane kamfowenu awuzondlana ingane kamfowenu awuzondlana wena wafika uzogana ingane ezazalwa lapha ekhaya zizalwa odade wabo bomyeni wakho zahlupheka esandleni sakho amaphupha amahle ezazinawo awafezekanga abulawa uwe ngoba khona umalumekazi abanjalo bayike wafika inganyana nje zodade wabo bomyeni lapha siphenduka sibe ngomantindana thathe zakhe azenza inkosi ayikhona zilutho ayidodose kanti uyayibulala usasa kuzovuka lezi ingane zamadodakazi zibe utho ngoba zilahliwe zilahlwa befana ikhona kuthathwa lezo obuyigonile obuyitotosa zakho uthi ingane ezinhle ziphendule amaphara uyehlulela kanjalo uNkulunkulu bazalwane le ngane njena oyibuka uyinyange uyizonde uthi yazofunani uphu nina eyomyeni wakho umyeni wakho wayithola lapho wayithola khona mayiqoqe lapha ekhaya iletha lapha ekhaya uyitshela ukuthi izofica umuntu lapha ekhaya ozoyithatha igonathi ingane yomyeni wami nami ingane yami ukuyiqhuba kuhle wena haya khomba kade yeni ngithi yakaya welini uzokubona ukuhlola ngoba uNkulunkulu uzawuyenza into yakhe kuzophetha lezi zakho eziyigugu kulungele lenethi ezingoloyi lelo ifuza ngasese iphendule inyanga isikole inyanga eshiso amen izulu lomndeni ngithanda lapha ngoba ilapho lapho kwehlukaniswa khona izinto akhulunywa ngendaba yezono eziyofika kaNkulunkulu lapha kuzokhulunywa ukuthi wabondla yini abakwenu akalalanga ulalanga nomndeni ulambile ukhona usebenza
abalalanga nabazali bakho bengadlile ukhona usebenza umfana uzelwe ekhaya lapho yena uthi baba Abraham thumula Lazaro aqinise nje noma umunwe alethe kimi ngiyasha akashiswa uNkulunkulu sashiswa nje uAbraham ukhokho wakhe akafiki kuJesu ayibona Nkosi akafiki kuShembe usebukhokho wakhe nje uAbraham phela umuntu uyise mkhulu ababo njengoba nilapha nje ingane zikamshumayeli bambanani nibe munye onotho asephulela ungane yakwa ingane zodade wenu neni ngabafana nizigone zingafiki lapha ekhaya sibe izintandane zithi Nkosi yami bese khona umkhulu ngabe siyenama la ekhaya inkolo yoba lapho ubaba wenu nobe nimvulela indlela amaneze njani uyofika oyisemkhulu uthi usebenzile ushiwakhile umuzi ngaba lenkosi alibonga Nkosi busisizwe la